Nini apartment 6 schedule krungsai amai pini pen ke cheng. Denarong along ingdeng ke thom karlitang babusing timung chiki moment pen arnisia apartment chess competition ke padupo. Bukajana long ACYPSI hem kangpu. Kardom bini prime time berta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta berta angton pen. Paikoni ni pai great roxier ni Karbi Anglong de katalona men pen ni apartment ning kan troxi ke brapo 6 schedule aputhak national seminar mate krungsai amai dipu aberdam kam craft center long pini pen ke pangcheng. Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pati pipon along Center for Karbi Studies la pen Assam University dipu campus Political Sciences ai campaign cherap chetodun si phaikoni ni phai troxi ani Karbi Anglong de katalona men pen ningkan troxi 6 schedule ajakong aputhak phaikoni ni phai krihini pen cricket home an nini apartment krungsai amai pini pen pangcheng polo krungsai amai long ningkan troxi ke brapo 6 schedule ajakong pen longri ke chari chalon ia long kisum ke boila pen un anason alam the pen chingki chethan pon. Unresolved issues and challenge the way forward to alam pensi bangso krungsai along chingki chethan ponlo. Bangso krungsai amai long Karbi Anglong Autonomous Council em in charge Art and Culture Department Surjarong Parpen mai chapahem puponsi mai chengchi aprang ru Samson singing ti lapen khorsing terang aphan kachitong dun naluhi tumpen kachikimo asai deng ponlo. Krungsai amai long kachingki chingwai ji aphan aluhi man pen sonam wangchuk climate activist Ladakh Ramon Meksese Avardi chetong dunsi mai long chingki chethan ponlo. Bangso long Professor Mahendra P. Lama, JNU New Delhi and Chief Economic Advisor, Gov of Sikkim, Professor Samir Kumar Das, Department of Political Science, University of Calcutta and former Vice Chancellor, University of North Bengal, Professor Sivasis Bishwas, Pro Vice Chancellor, AUDC Lapen, Professor Wuli Dhanaraju, Coordinator of the seminar Atum Chetongdon. Karbi Anglong long 6 schedule ajakong pen det chari chalon aputhak penangan chingki chingwai peduponlo. Bangso long penangan hamphanga song tumtame chetong dunsi ke cheng si krungsai arni mesen pen pichun ponlo. मैं यहाँ कार्बी आंगलोंग में जो सेमिनार है 6वें शेड्यूल के 75वां साल उसमें आया हूँ और साथ ही में हमारी पहले से ही ये मंशा थी कि कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ के जो ऑटोनमस काउंसिल्स हैं उनसे हम सीखें क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले भारत में इस 6वें शेड्यूल का अमल हुआ था। तो हम यहाँ के लीडर्स से मिले दिमा हसाओ में भी और एक तरफ हमें बहुत खुशी हुई कि जो अभी आप यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों के अधिकार बचा हुआ देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक हमारे संविधान ने जो जेनरोसिटी दिखाई, दिलदारी दिखाई कि पूर्वोत्तर में जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी विविधता को न सिर्फ सहा जाए बल्कि बढ़ाया जाए और सशक्त किया जाए, उसके नतीजे हैं। हालांकि आप लोगों को यहाँ पर हो सकता है लगता हो कि इसमें ये कमी है वो कमी है, मगर भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान का होना ही बहुत बड़ी बात है और हर चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। तो हम आज ये भी सीख रहे थे कि क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और कैसे उन्हें सुलझाया जाए। मैं यही कहूँगा कि जो है उसका मूल्य समझना ज़रूरी है और उससे बेहतर बनाना। न्यूज़ रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग लाइव। खेल महारान 2.0 लोंग चेस के पाठो तुम कचिसिक कचिदांग पमेत हेगजिया फानपुआ के मांग पेन देनारोंग चेस क्लब तुम चेपाटर पिपोंसी कार्लितांग बाबू सिंह तिमुंग चिकी मोमेंट पेन आर्निसिया फार्मान चेस कंपटीशन के पादुपो किदामतांग फाइ कुनी नि फाइ केबारनी देनगांव चेस क्लब तुम चेपाटर पिपोंसी देनारोंग टाउन न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स अलोंग आर्निसिया फार्मान इंगदेंग के थोम कार्लितांग बाबू सिंह तिमुंग चिकी मोमेंट पेन चेस के पाठु पादुपो
Bangso ke patu amai long aluhia man pen den gong lem secretary long sing tok bi denarong town committee chairman prodi bing tia tum pen dang lok pinangan man pen ki do bang phu tum chitong don si ches ke patu atum aphan bidi sore ka chepa choi dun alam the than pon la pen ning ke pathe alam the hai hoi than dun Bangso ke patu ki bi pon alam the ke than pon ke non ke wangji phaikuni ni phai cricket home pen in koira nar kep ningkan suri hini ra in koira pli arni an Department of Sports and Youth Welfare Government of Assam hin pen kedeng pon khel maharan 2.0 long chess kapathu atum mesen ke pathu dun thekjia phan kachisik thekjia phan si padopon lo pusi thanpon ke pathu ke hai ke cheng siang deng ratan handik hiniang deng brojan inti ke thomang deng krombe ring tia tum chepalong pon sonsi ingdeng ke ban ka chepalong dun tuma phan stame nong e pajir pon lo kalidang babu sing timung asupur raju timung ahin pensi bangso ke pathu long dihinamo kacharap dun Laben bangso ke patu long Raju milik Jubin Bay Ratan Hendik Thengkur milik atum pendang lok denarong chess club klemmer ped atum cherap chetosi mesen pen bangso ke patu pachun ponlo denarong chess club hin pen kalitang babu sing timung amen pen one day la bangso cricket tournament bi chess tournament bi pon lo la bangso a tournament ibi pon Mina theme ke en bangala lo khel moharon aphan itu ka practice abangso ka practice aphan si ping la bangso dak one day chess tournament bang bipon lo apen ping la bangso tournament ki bipon bang ke nilitum ka che theklong ba ka thekponlong bang ke positive da pen lang lu suni neng poncok an lo la pen kadu ko besita me participant ta do je 40 above labangso participant dolo apen west pen sitame wang apen bukulia dokmoka kadu ko penangan participant atum do nilitum labangso athim bangelalo je uigimi atum ansuse chess ke pathu aning ke parung konjia phan lapen khel maharon along osonson se participant do nanggima aron atang labangso kacharli konji uigimi tum han ke pathek konji labangso akimang pensi pini labangso one day a tournament bang pipon lo lapen pin labangso a tournament phan a donate bang ke hai raju timung pensi nilitum phan tang pipajir don lo lapen alang lifan same nilitum denarong chess club hin to same a choru pajir lo dokmuka pen semsing inti Karbi Anglong live Phaikuni ni phai kre hiniar ni adapor phai kre sia por Bokajan Chandrapura dungolong kedo Bokajan Regional Committee Anti Corruption Youth Power of Assam thihek pen ACYPA asahem kimi kangpupon abirta nang pale Anti Corruption and Youth Power of Assam Bokajan Regional Committee amai phu Bijay Boro pen kachapai phupon amai long ACYPA Karbi Anglong amai phu Chitra Barua chunbang sonsing tiso ACYPA tiripi pen Gulukdas Khatkhati Press Club amai phu Anantirang Tridip Gogoi lapen man pengki do tum chitong dot Mai long chitong dun ACYPA tiripi chunbang Gulukdas pensi ingpupon lo lapen ACYPA Karbi Anglong amai phu Chitra Barua pen thihek pen lam ke thanpon ke labang so asahem aprang ke Bokajan CCI adungalong si dolo sita non ke hadak masap katura ke do kogajok non puthot ladak National Highway thomke prasir kep tomara kung matipula long ansi nang terek ponthulo pusi klar dak pen pachini pon lasinon pen ke bangjong le asai do pusita ladak si nang long poputa pachini pon thu Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Phaikuni ni phai kre siar ni lakha in koiraisi Borjan constituency dilai soil conservation IBLong adaba por malom Karbi Farmers Association dilai head branch pen kachitpatir pipon lapen claim pet manager government pig cum poultry farm dipu AHL veterinary department Karbi Anglong pen scientific mate kemi muchot pen phak wo woka kepangreng nang jia puthak lapen hemalong PI kepangreng avur pen kachipa jog jia puthak seke ki pipon amai kepadopon Karbi Farmer Association dilai head branch amai phu konmuni teron rabchun bang amidingti KFA TRP kongchun bang amarjiti mung joint secretary Barnabas Singti private practitioner veterinary Dr Ratan Ronghang manager golf pig cum poultry farm dipu Dr Larsi Kanzapi lapen kaprek man pengki dotum chitong dunlo
Bangso mai long doktor tumen ka chitong duna rara phan ko buson si scientific mate che pathek ser atowar pen PI ke pangring nangji apor pen vaccine ki pidun nangji la pen athik ateng pen a an ki pidun arois tame ki kim pami la pen awur do an pen pejok dunote ili PI ke pangring pen ale chepalong unpu chirok tok jia phan rara phan than te kanglo la pen rara phan akijo pen PI ke pangtui ji adowai la pen hana mu ke ron setame padur panlo Dilai pen bijay rong pi Karbi Anglong live. Tanda pini prime time abir tabang kila pon se kang tonilo domi thak me kardom.